Sanibonani, nginibikelele ngiphinde nginamukele kuNyakathelo North TV. Uma uqala ubuka le channel ngicela wenze okulungileyo, uchofe ibhathini elibhala ukuthi subscribe, ulike, ushare ukuze uzoba ngokuqala ukuthola amavidiyo kwi-channel yakho ehamba phambili iNyakathelo North TV. Bafowethu, ingoma yegcokama elisha lihambisana nentokazi enhle enekusasa elihle emculweni jikelele uMahuba. Bafowethu-ke ingoma isishaye imiliyoni ingoma yegcokama ihambisana nentokazi kanti ikhishwe emva kosuku olulodwa. Igcokama elisha liqophe umlando bafowethu ongasoze waqoshwa omunye umuntu, ongasoze wakhavwa omunye umuntu. Bafowethu, ake silibonge le gcokama, singamonisi nathi bafowethu esinoqhawe lethu masibabongele abanye abaculi uma nabo izinto zibahambela kahle. Yabona bafowethu, izinto zonke zihambela kahle igcokama. Sakhumbula ukuthi ngonyaka lo esikuwo lacishe lathatha unyaka lalala isibili ngenxa yokuthi yahlulwa insizwa lapha uKhuzani Mfowampungoze. Bafowethu, asingalimoninizeli igcokama, asilibongele, selifakela ama-message, sikhomente lapha kuma-comment section alo kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, nilibongele igcokama bafowethu, ngoba lo mlando eliwuqophile angiboni ukuthi ukhona obuye ewuqophe bafowethu, ngokuthi ushaye imiliyoni ngosuku olulodwa. Nengoma futhi uma uthi uyayizwa imnandi bafowethu, ayicishe ifane neParis. Bafowethu, okwenye comment kuma-comment section. Ngiyabonga.